Ki jan nou ye? Welcome back si YouTube lan. Kom nou konen deja, non pa mse Katana. Jodi la m vin fè yon ti video pou m vin pale de yon sije. Men avan m komanse, m ap tou profite diyo, mersi a ou menm ki like. Mersi a ou menm ki gade. Mersi a ou menm ko paso pa arete, de pou pase, m zo mersi kanmem. E mersi a ou menm tou, ki toujou cheke souen, ki toujou ap mande, oh, pam pa ou fon video. E mersi a moun ki poche afe mwen menm yo, ki supporte m. Ki toujou ap di m kasi, fò fon video, oui, wak achita kon sa pou pa fon video, ou si m fè 5 jou, m fè 6 jou, m fè, 2 weeks, m pa fon video, gen moun ki relem ki cheke sou. M sak pase, pam pa ou meton video, pam pa ou poste an video, m djou mersi. Paske ou pren ton pou fè sa, m apresye sa anpil. Je diyan la m vin pale de yon suje, de ki sa m vin pale. M vin pale de nou menm ki chita la, ki ap bay tet nou problem, de sa la sosyete panse de nou menm, ki ap soufri de l'amou, ki ap soufri nan l'amou, e ki ap soufri pou l'amou. Pou ki rezon ki fò oblije rete nan yon relasyon kote ki ou pa kontan? Pou ki rezon ki fò rete nan yon relasyon kote ki ou kriye chak jou? Pou ki rezon ki fò rete nan yon relasyon kote ki se le moun nan vle, e fò santi ki li avou? Mba di pou jisko eleve kite relasyon. Mba di pou jisko eleve pou kite moun ki nan volan. Mba di pou jis leve kon sa pou ple de ap chèche pou pose ki ou pa joun yon moun ki pa fè. Paske pa gen yon moun ki pa fè nan moun lan. Pa gen yon moun vwèman ki jezi ou ki whatever san pose ya. Pa gen moun sa. Men yon bagay ki gen. Eske joun ap bayte tou problem de sa la sosyete pa l'pense de ou men nan? Eske ou pense la sosyete yon ni men lò kouche malade, le ou tombe, le yon bagay paso, la sosyete yon pa la kampe avew. Non yon pa kampe avew. Mpare men le yon relasyon, le yon moun nan yon relasyon, ou di m konsa ke, ou m rete la dan paske la sosyete. Ou m rete la dan paske m senti, you know what, m bezon moun nan vim, ou lajman ap monte, m sipoze gen yon moun nan vim. Non. Mba reme le nou fè sa, mba reme le nou di sa. Men an menm tantou, mba ka kontou paske ou vle rete nan relasyon, paske ou feel like ou bezon yon moun, ou paske ou feel like moun sa se moun pou la. Non, mba ka kontou. Men an menm tantou, si ta pose tèt ou kesyon, eske moun ou avek li an, eske li menm la votou? Eske moun sa ou diye, oh, girlfriend mwen, boyfriend mwen, eske li menm li ou menm jan tou? Jam ti an, ba chanm zo leve kou ekite relasyon. Ba chanm zo leve, jis bay vak, di yo non bay vak. Non, men an menm tantou, apren konen ki. Nan la vi sa, relasyon pa vle di ki ou fe l'ekol avek anken moun. Nan yon relasyon pa vle di ou se yon profese, ou sinon moun nan se yon profese, ou moun nan se profese ou se elev, ou sinon se profese moun nan elev, nan sens mwen di la. Ba di pou se nan yon relasyon, pou leve chak jou bon di mette pou ap repete tetou, de A jiska Z. On pa se pouzen de leve nan yon relasyon pou se ou menm kap di moun nan ki jan pou trete ou, ki jan ki pou li agi anve ou menm. Non, mpa fe yon klas, mpa fe l'ekol, mpa moutrou li, mpa moutrou konte. Mpa se pouze ap fe sa chak jou, mpa se pouze leve pou mpa pou repete tet mwen chak jou anve ou menm. E ki ou pa jan ka wake ki sa mvle di pou mpa kreye de l'amou, pou mpa kreye de afeksyon. Non, e pa fe sens. Paske ou marye avek yon moun, pa vle di ou se pose rete ap soufri. Pa vle di ki ou se pose leve pou ap kriye chak jou bon di mette, pou kouche son kaban ou ap kriye, epi moun nan li menm li kouche bokoto la, ou moun nan chita bokoto la, se nan telefon li liye, se sou Facebook, se sou WhatsApp, se sou this, se sou that liye, epi ou menm li ignoro li email yo. Pendan li ignoro li email yo la, lor leve wale ki sa e wadi. Yeah. La sosyete pou al di kon sa ke, kan leve wale, e pou fon la baga la sosyete yon pou al di, oh, interese ou kon ki mou yo wadzou deja? E wale ki lotou vie, non. Yeah, ok. Men eske la sosyete yon konen ki jan ki ou ta vivan na kay wan? Ki sa ki ta pase nan relasyon wan? Non. Konsa tou pou neg lan leve lale. La sosyete pou al di li son player, li pa de bezon, li tap gaspillo, li tap abizo, li tap itilize yo. Men an menm tou, la sosyete yon pa konen ki sa ki ta pase nan relasyon wan. Moun ite avek li, eske te konta moun nan? Eske te wanyon vi avek moun nan vreman? Gene pafwa, baka yon pase tout le kote yo. Doujou diyan moun sa. Gene pafwa se yon sel moun ki nan relasyon. Yeah, relasyon pa fet avek yon sel moun. Relasyon fet avek 2 moun. So si nan relasyon moun pa la dan, moun pa prete la dan. Apren konen ke lese ou menm ki nan yon relasyon selman.
apprendre konnen ke lè ke moun ki nan relasyon avon la te kite relasyon depi 1 an, depi 2 an, ou depi 6 mois, depi 3 mois de cela, epi ou men moute jishita la toujou. Pas chita la pou ap di, on pa vle la sosyete gade mal, pa vle la sosyete pou mpousa mpaye, pou chita la pou ap soufri. Paske mwen anpil nan nou menm jen fè sa. Anpil nan nou menm jen kite sa, la sosyete ap di, pou nan pase mizè. Ou nou kite nan tem l'aj nou, fè nou apren, ni pot bagay nan men yon moun, fè nou panse, jist paske l'aj mwen monte, paske nou menm haïsien, para haïsien ban nou an bagay yo toujou di, ou depi yon fòm komanse rive nan trentèl, te suppose te ketan settle down, te suppose ketan lakay, gen mari, gen pitit, gen des, gen der, but maman te feli, ma tante te feli, grand te feli, eske yo ap vive rekounyan, ou heurez, whatever jan soti, papa te feli, eske la vive heurez, eske maman vive heurez, si ta pose te tou kesyon pou wè. Ke moun sa kap djou ke, atel la jouta suppose fe tel baka la, eske li mem li ap vive yon vi normal, de sa te fe ya, atel la joun. La sosyete yon kap pale, eske li yon bagay paso, la sosyete yon pral kampe avon. Non. Paske sa ki fe sa, nan yon relasyon kote ou pa kontan, e pa sel relasyon selman. Nan la vi yon, mem. Depi wap fe yon bagay ou pa kontan, toujou met nan tet ou gen konsekans la dan. Konsekans se gen la dan nan. Ou nan yon relasyon ou pa kontan, wap fe mouve san chak jou, wap kriye chak jou. Ou ka fe tout kalite maladi. Ou ka fe stroke, ou ka fe tensyon, ou ka fe kè, ou ka fe tout kalite bagay. Mwen de zemi gas pa don bagay pa so la. La sosyete yon pap kampe avon. Se paran pou al bay problem, se tet ou pou al bay problem. Paske sa ki fe sa, moun nan ka volan ki deja pa tre bon, ki deja pa de relasyon, le yon bagay pa so kon ki sa la fe, la pleve la pito la le. Yon pou al jenon lot. Me ou men, sa ki volan rivo net. Koutou ye a ou la net. Pa wè, pou ap soufri, peut-être sa yon moun pense, sa yon moun wè, ou bezon yon perfect picture, bezon paret yon perfect moun, ou bezon paret like, moun ki pi bon devanje la sosyete yon, ou pa avle la sosyete yon gado n'importe ki jan, ou bezon la sosyete yon tako apresyo, non, nou tout pa se pose nan menm kategori. E nou tout pa la jam ka nan menm kategori. So pa chita la pou ap bayte tout problem, de sa yon moun ap pense de yon menm. Spesyalman majorite nan nou menm medam yo, ki gen pitit. Ki bliye si mwen gen pitit, ki bliye ke nou pa viv peut-être nou selman. Ki bliye ke depi ou men, anvan tou, men ou bagay pou nou toujou we. Kit te fi, kit te gason. Fè eksperyansan e pote atensyon avek ou men, anve ou men biyon apwe sa. Ou depi ou pa kontan, moun ki nan entourage yo, pa jom ka kontan. Paske ou pa jom ka trete yo men jan, ou pa jom ka pa viv bien ansama avek yo. Paske ou men ou pa kontan, se ou men ki pou kontan anvan. E sa mamzo de ou men medam, de ou men yon jen fi ki gen pitit. Ou nan yon relasyon pa kontan. Ou chita la, ou di oui, gen pitit, ou oui, gen laj, ou oui, mse si mse la. Gade pou we bien. Ou pa jom ka fe pitit ou an kontan vreman. Ou pa jom ka kontan. Tout sa ti moun nan fe, wap wè paret mal devanje ou. E menm jan vek yon moun ki paremon, tout sa moun nan fe, tout sa fe pou moun nan pa jom apresil, la prele, la febri, li soti pou l'krasen, soti pou l'brize. E menm jan ou menm tou, ki nan yon relasyon ki pa kontan, ou gen yon ti moun, e pou fose tet ou ret nan relasyon, wap pren la vi ti moun sa mizerab. Wap pren ti moun sa demen lèl grandi, li traumatize an pil, paske sa ki fe sa ou menm, li leve li jwen ou menm, ap viv yon vi ki ou pata sipose viv. Ave yon vi kote ki ou bezwen la sosyete yon gado diferent, ou bezwen moutre la sosyete yon ki ou ken bon relasyon, epi sa vin permet ki ou men wap abize ti moun nan mentalman. Lèl pa la avon eneve, tout sa djou apre lan mwe, tout sa djou ta kazo ta brize. Di pa fe sens. Pa viv pou la sosyete, viv pou ou men, viv pou ke kontan ou, viv pou entourage yo, pou kapab fète tout plezi, pou kapab fè moun ki entourage ou, lèm djou entourage ou, pou kapab apresye e respekte e kenbe yon len. Paske sa ki fè sa jam di an pitit ou, lò gen pitit, e ba tout bagay ou fè, men an menm tou, pou la sosyete an kap pale de yo, ou de yo de vi ou mwa. Mba biti lwen, mba djou pou jure moun, mba djou pou fè nipot sak pa bon. Men, whatever so la dan koun yon wap fè ya, chita, pala tet ou, pose tet ou kesyon. Eske so a fe a se li ou si pose fe? Eske koto ye a se la ou si pose ye? Eske relasyon sa la dan nan kriye matin midi soir? Eske se lot a si pose ye vwe? Ye ou karemen yon moun?
Of course, ou ka reme yon moun, nou tout ka reme yon moun. Men se pa tout moun ou reme ki ou ka rete avè, se pa tout moun ou reme ki ou ka gen avò, se pa tout moun ou reme ki si pose nan vi ou. N toujou djou sa, relasyon se menm jan manje li. Relasyon se tankou se yon bagay, gen de pa gen relasyon, ou reme moun nan, men se kom si se yon manje ou reme, moun aleji avèl ou pa ka manje li. Paske li pou manje li, li fè yon mouve reaksyon sou kor. Se kon sa relasyon ye. Gen relasyon la dan, se yon aleji li ye. Oblige kite sa. Ou pa oblige chita pou ap soufri. Paske le ou gen yon manje ou reme, ou pa ka manje yan, la sosyete yon kompren sa. Yo di a entel, oui, entel pa ka manje tel bagay non, si entel manje la fè yon mouve reaksyon sou li. Mèm ke se pa tout kap kompren, wap jounon gren kèmèm kap zo, okipel, a yon kon fè aleji, ou pretensye ki nan kol, ou pretensye ki nan kol, se sa yap di. Mi se mèm jan vek relasyon, nan e pot jan de yon, nan e pot sa wap fè nan vi, wap toujou jounon moun kap kritike ou. So mbin zo, pa chita la ap soufri, pa chita la ap kriye. Paske le mwen yon jen pare mwen, ki nan yon relasyon ki ap soufri, ki ap kriye, maten mi diswa pa kontan, mba ka fanyen, se vwe men, li pa fèm bien, paske mi son jen tou. Paske sa fè sa pe met moun nan tombe depresyon, sa pe met moun nan jen, li fè sik, li fè tosyon, li fè tout kalite maladi ki egziste. E kon sa tou gen ki fè stroke. Yeah, li pa fèm bien. Mba ka fanyen, ke se konsey mwen kabay, se parol mwen kapale, bakone, parol mwen kapa rive sou de seri de moun, me sou moun pou rive la prive, sou moun pou ki apresye nan la pa apresye. Tout ça, merci un peu. Remettez tout. Remettez mon ouye. Et avant que vous joignez un monde qui pourrait m'en si vous appréciez ou même remettre ou même respecter ou même. So, je vous remercie encore. Pas oublier, like, share, comment, and subscribe. Bye guys. I don't know why. Je ne sais pas passer, mais je ne vais pas parler de ça. Yeah, je ne vais pas parler de ça. So, merci un peu. Bye.